Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyina Muhammadin khairi man qad wahada wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sabil haqi ghairu mubtadi' amma ba'd. Amar umpu in arwa'i cinaru angin desirentasa. Alhamdulillah lamada kaso ay marai ake bunga warana akka pondok pesantren Maskanul Quran di wilayah Depok ta. Dan sesuai bunda senti karangwa bamada akana sidina bahwa ay marai ake lamada kaso kane eku baca kenari wea dan menjelaskan kenari wea kitab kuning ngahimbojona kitab mamonca na auna mamonca kertas na derohoy. Nah, mamonca kertas na. Nah, oleh karena ede ita doh kaso mawara tebeng biwara gaida sera anak di Indonesia ge lewat video mada ake secara langsung mada ake di FB sara ana ita doh kaso mawara tebenca wara kaida ini berusaha kaning himbojo made bahwa ita doh kaso ma bunga puasa semoga puasa ndaita naterima baru ma Allah Subhanahu wa taala dan ambeg baru mateng gorwale di lamparawe gai rawi mutahu aki amar ompu inarwai medesirentasa pala amar ompu ati nonton nam dake umbindi kalau amma barangkali mbetiona kalau ompu wati war HP nam dake ambin amar ompu inarwai cinar angin desirentasa setiap ayana hamis lamada kaso kanego baca via kitab ake berkaitan masalah puasa nalu akiri wara dimuri rokon daidike ilmu untuk puasa ake sehingga puasa ndaita betul-betul rakakai pahala di hadapan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ngara kitab rabaca bamada kasoge at-tadhhib fi adillati matan logoya wa takrib ngahidoga matan Abi Suja mawara atau menenti tadoh kaso mawara atau menenti kitab ake ta hingga mena ta kaji kesama-sama aku semoga waratoi ilmu da rakaban daita modal di ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ta langsung lalu berake aina kanarura kandendera kapajara ka awali ka dondo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubi siyami thalathatu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaumi. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a an-niyatu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'i. Telo ka aure? Amarompu inarawaim sama-sama desirentasa wa syaraitu wujubi siyami dan tampu kaina syarat-syarat wajib puasa ede salah satu asya'a wara tolumbua al-islamu masaramba kaina Islam wal bulugu dan maka dua gaina bale wal aklu dan wara akalna wal qudratu dan maka tolu gaina wa una ala saumi lima puasa. Amar ompu inarwai cinar angi masa-mana sama desentasa dari kalimat ake syarat-syarat wajib na puasa syarat de derungarana
sesuatu dai wajib dai ta dai lam di kerawi gai sawati belu dai ade sesuatu mewajib ede. Jadi syarat de ede rungarana sesuatu dikerawi bandaita dan harus dikerawi lamparawi meedere sawati pun meluu dai ade kewajiban ede. Nah, wajib adalah sesuatu dai wajib dikerawi bandaita dai ade kewajiban ede. Nah, dua buah Quran nuntuna ada kita pakai ke wasyara itu wujubi. Waraku syarat-syaratna dan waraku wajib-wajibna. Jadi wasyara itu wujubi. Syarat-syarat dan wajibna do di puasa. Cau-cau pula. Salah satu asya'a wara tolong buah. Al-Islamu masaramba gaina dou yang beragama Islam. Nah, dong bojo mayoritas saraan lalona beragama Islam. Dong bojo beragama Islam sarana kecuali setoi dona mun sentika do ngada bayan akin ila Abraham Moses ge atau Saifuddin Ibrahim ge paling ede pemdabayan dai ini. Betul. Nah, do beragama Islam do wajib puasa. Nah, do deka wajib ke puasa baru mage lain do kafi. Do beragama Islam do imbi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bune sentika ngahi qira'a al-aslu fi fardiyati shaumi mutlaqan qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-aslu tampu gaina asal ge atau dasar nage fi fardiyati shaumi dai fardu kana puasa ke mutlaqun secara mutlak warang gahiru ma qauluhu ta'ala au gahiru maka ya ayyuhalladzina amanu hey dodoh ma imbin cawi kutiba diwajibkan alaikum deru bang medoh sarana au asyamu puasa kama buna sentika kutiba diwajibkan alal ladzina terhadap dou min qablikum sawati pam medoh dia gai puasa ire la'allakum tattaqun. Semoga gue medoh sarana ndak dimena do medaho di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ake kupala dasar kaina bahwa puasa ke wajib dari ayat ake. Dan awal ayat ge ra'au baru mak di makau ke puasa lain manusia sarana. Lain manusia sarana. Manusia mantau imbi menate rumah edeku di wajib ke puasa. Manusia mamadawara imbi di rumah wati wajib kai puasa. Di badia bita doh kaso ra'au baru mage laina kalimat ya ayuhan nas laina. Dan laina kalimat ya ayuhal muslimun laina. Ra'au baru ma di makarawi lamparawi puasa ke ederu ngarana alladzina amanu doma imbincau di rumah Allah. Doma imbi di utusan-utusan Allah, doma imbi di para malaikat Allah, doma imbi di qadar-qadar Allah, dan doma imbi terhadap karawi lamparawi matahomena aki. Doma da imbi edero wati kau ke berumah karawi lamparawi puasa ke wati kau ke. Nah, aku artina dom imbi. Kalau dalam bahasa Arabna tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Tangara ke doma imbire ederu ngarana tasdiqum bil qalbi yakini dai ade wa iqrarum bil lisan renta kai lera wa amalum bil arkan krawi kai balam parawi disurumbun daita wati imbina na losam puasa dai asana wati wara dai adena wati wara karavina dan wati sempurna imbina di rumah Allah Subhanahu wa taala wati wara na dai adena
watiwarana di lerana dan warampua di karawina musti wara tulumbu ake na yakin ku dei adena na kalosa ku ade lerana dan dibuktikan karawi dei lamparawi mataho dei serumbuna edde ku tangara kaina do maimbi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amar ompu inarwai cinaro angi sama-sama di serentasa. Wa bi khususi Ramadan qauluhu ta'ala, dan khusus Ramadan ge wara dinggahi rumah. Karena nggahin akan de kutiba alaikumus siyam, diwajibkan diru banggoy mendohode puasa au ngarana. Apakah puasa Syawal ro atau puasa Sa'ban ro atau puasa Rajab ro, dan ake ditafsirkan lagi oleh ayat mamai ngori ayat makan deh. Nah kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam akan deh ayatna wara di surah Al-Baqarah ayat 100 warum purtolu. Sementara majelas nawali puasa di wura auge wara waliku di Al-Baqarah 100 warum puru 5. Ngahina syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Kutiba alaikumus syiyam, wajibkan tiru banggoy mendohode puasa bangsa aiku syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diwajibkan puasa di wura Ramadan. Wura Ramadan mabe wa bayyinati minal huda, dan dia maka cenggana begu petunjuk, dia maka jelaskan ke ake petunjuk, wal furqana do dia macenggara biarana faman syahida minkum syahra falyasumhu, dan cocoru maeda wura di antara ngomel maka berpuasalah. Amar ompu inarwaim sama-sama dari serentas saya seramba kaina do Islam nawara seperti do yang mawadawati puasa anggap aja do edere do watiwara iman di ade serumbuna, watiwara iman di lerana, watiwara iman di ader lokona, dan watiwara iman di serumbuna, karena memang do maimbi di rumah Allah Subhanahu wa taala ederu ngarana do mawara rumah di adena, mawara rumah di lerana, dan mawara rumah di surumbuna karawina lamparawi mataho. Amar ompu inarwa icinar angin sama-sama de serentasa. Mas lanjut kaina do di mapuasare wal bulugu doma nawa or bale com nawa or bale ge ederu ngarana do kalau do siwe nawa or mai halangan, nawa or mai au singarana do siwe ka mai raana lain mai raam lasat di do noe lain mai raam lasat asan lain mai raa di tanda-tanda ini do siwe de biasa timbaan ku na bausir mai raa na do siwe dalam bahasa fikihnya het berarti sedohede nawa ora diwajibkan dia puasa. Sudah taklif, sudah balik. Pala sedohede nawa usir bale, nawa usir tak ampa madakani sorowa edani filmsia ede pra losa oipotana hingga berani. Ya kan? Dan baru bale re, nawa usir bale biasa dohede re wara umur pambaa atau umur sempuru pambaa atau do zamanake warara nama orang umur sempuru tolumba ada nama orang mai balena nama orang dani film dede nah wa usrum dede do ede diwajibkan untuk puasa do mabale pak karena alu mati bale na do hore toi anu toi ngawajib puasa. Nah amar ompu inarwai cinar angin sama-sama de serentasa wal aqlu, dan doma berakal, doma sehat akal nih, do ringu wati wajib puasa dohe, do ringu wati wajib na puasa wara deinggahi hadis
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka rufiyal qalamu an thalathatin, volpen ka dihanta wati baratulumbu artina wati tuntina dosa do konena zina wati bunena alum doringo paling ora doringo kumzina doringo wati sepuasana wati bunena alum doringo wati sembiasa na tiburen alum doringo wati wajib na puasa donoe doringo wati wajib na puasa ini bade bita doho doringo wati wajib puasa kone na rongko ay maray ngawura puasa lampal di lampal ele lampal do lampal da lampal suru lampal dei kone na rongko nono kahawai merai ammar ompu inarwaim sama-sama diserentasai. Selanjutnya yang diwajibkan puasa wal qudratu dan tenggo ala saumi de makarawi puasa. Artina au ake tenggore derungarana do mada supu atau do mada hengge. Warawalik istilah bojon ga waraku hengge waraku supu. Kalau hengge de hengge nari supu de ipi poda. Warawaliku maka artina kalau hengge medis kalau supu pala lain hengge mencoro. Inai mada hengge mencoro seperti puasa lain ede. Lain hengge mehe. Lain hengge pilih tuta. Maksud hengge di ade kalimat ake derungarana do mahengge ipi na puasa sia na made na ipi supuna na edere do wati luar puasa pala do ede musti cola fidiahu di ade penjelasan ge. Nah amar ompu inarwaim sama-sama de serentasai liqaulihi ta'ala bona sentika firman ilang handaita di ainain ede. Nah warawaliku penjelasan makalai aku maksudnya wal qudratu ala saumi ge. Maksud daripada wal qudratu ala saumi do mada puasa karena wati mampu de derungarana atau penjelasan dari ayat wa alal ladzina yatawaqqunahu fidyatun tu'amu miskin. Qala Ibni Abbas, ngah Ibni Abbas ada tafsir ayat akiki huwa asyaikhul kabiru ederu ngarana do mawa urut tua maksudnya ompu nih yang ngarana ompu ke kok doe watir baravoina ompu ke kok doe buraro honggona ompu ke watir baon kode lampa kane tiki ku atau na lampa au sang rama kumbi watir baon do ederu maksudna dia madapuan tua dan inan tua ku pula. Asyaikhul kabiru amman tua wal mar'atul kabiratu innan tua laina bibin tua tapi amman tua dan innan tua dan amman tua dan innan tua edere la yas watira mampuna ayyasumani dema puasa dua do ede au dikrawina fayut'imani maka dua do edere de maka losa ngaha makanan kulla yaumin misaina maksudnya wal qudratu ala saumi gedono do mana ekente surumbu na esasongo naru hongo na eme wali mada puasa dengan alasan nah wati mampu ku puasa lain ede maksudnya amar umpu inarwaim sama-sama diserentasai. Waraku seorang insinyur ge masuk di mada ustai nah oke perokok berat nggak sia nggak dombo jono de rongko ke atuta padahal nggak ke atu tarik ke rongko nggak hego rongko ke atuta jadi sampai subuh sampai dari subuh sampai hingga ke puasa sampai buka ke puasa sia ke wati warangon co asan konestoi wati waranen rongko stek pakan tio rongko aja wati mabaun dedei padahal begitu Allahu Akbar pertama kali di wehan enggak laina wehan ka derungarana oi la borong kostako
saking den rokok mabau doge ngahi mada itulah bentuk ketundukan ndaita hambage de rumah madese ipi de rumah matenggor wala ipi wa faraidu saumi dan tempuh kaina fardu puasa ede arba'atu asya'a wara upambua aniyatu masramba kaina niat wal imsaku dan maka dua kaina nahan taha anil akli dari ngaha wasyurbi dan nono wal jima'i dan empa akar kanci singarana patampa galak rehelvei maksudnya kalau bahasa European tuh ini tahu bingaran ini wa ta'ammudil qoi dan sengaja kini elohi. Nah amar ompu inarwaim sama-sama desentasai ake ku palangarana fardu puasa di ada kitab ake wara upam aniyatu niat domone puasa wajib niatna wati seniatna wati sahana puasana ede ku makna ge ede ku arti ge doma puasa wajib niat wati ka ngode sembia tarawih wati bunena karena ede sewati pemfajar atau niatna ngori ngahat sao atau tibunena yang penting niatna aina jam 12 amrai de or puasa pun niat wati sahana ede mabang ni de kaina liqaulihi sallallahu alaihi wasallam buna sentika ban Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyiti siyama qabla fajri falau siyabalah cau mawati niat man cau dau lam yubayyiti mawata riwayatihi thiqat Baihaqi Daruqutni juga ia meriwayatkan hadis ini. Ngai hadis ake wati seniat na dou swati pemfajar ide wati tengara kaina puasa dan wati saha puasana. Wati saha puasana wati seniat na dou. Puasa mesti wara niat. Nah, kalau ndaita tane silafal kani lera wati bunan apalama intire niat di adir lokon daita. Bonus ada penjelasan kitab Safinatun Najah ke bahwa niat dari lisan ke hukumnya daripada niatna. Warawali hadis semakalaika niatul mu'min khairum min amali, niatnya seorang maimbire tergantung dari niatul mu'min khairum min amali, niat seorang mukmin lebih tahu daripada karawina. Au maksudnya bahwa niat saja do maimbi minan irumah kira kakai pahala swati pu karawina. Niat saja kakai pahala apalagi karawina. Warna oha edan utam beca roci ngacini di kamar ka karena stoi niat nete ede ku tengara kain di ada kitab ge masramba kaina fardunya puasa ke ede rungarana an niyatu niat. Amar ompu inarwai cinar angi masa-masa de serentasa maka dua kaina fardu daripada puasa ke derungarana wal imsaku taha anil akali dari ngaha anake al imsake nahan te ay merai ay dari terbit fajar dari subuh lah istilah dari subuh sampai suatu pembungka ede gunahan ge wati intina wati loangaha wati loanono ede ku maka dua kaina laina puasa ku ngarana ngahase laina puasa ku ngarana nonose laina puasa ku ngarana nampahanu selabeweina atau orahina meraise laina puasa ku ngarana ede naba orbata nanangahase naba orbata puasa nanonose nabata puasa nampakan di desweki di taha kaira ni oha kata dohe halal nono ka halal wei juga halal pala peao ngori ba magri
Ya masa yang ngoriba magri langsung kena dewekin seror puasa ngawara dua buah wara puasa do syariat wara puasa do torikoh pala torikoh sama syariat aina dipisahkan artina au saat ndai teke puasa mesti kalampa guban daita puasa secara syariat dan puasa secara tareka boleh ku puasa secara syariat wati ngaha wati nono wati jima. Sementara puasa secara tareka dirungarana wati ngaha wati nono wati jima wati talar bila nama iha wati cowa wati ujub wati riana sarana anggota badan ke dikau puasa mena hatin ke dikau puasa mena wati fikina dunia puasa saja dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wati loa sengaja lohi ya kan siaga ngupar lo mau sengilo lo mau lo kalau hilo kerbata watiluan ede amar ompu inarwaim sama-sama de serentasai kita pakai warna penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala liqoulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa khaytu benang al abyadu mabura minal khayti dari benang al aswadi mamee minal fajri dari fajar thumma atimu kemudian menyempurnakan conggo medoho asiyama akan puasa ila laili sampai mengadi wala tubashiruhun hanu ay nampa hanu rahila buwei wa antum dan gomno rahila wei akifuna wungadoh itikafmu fil masajidi dari sigi au maksud akiki maksudna ederungarana rindina yang mengadi artina ngaha nonon daidege ederungarana sampai saat khaytul fajar akani fajar dan era buraga saat ibn subuh lah istilahnya minal khaytil aswadi dari ay mengadi dari ngahage dari ay mengadi akan de sampai pihak subuh minal fajri wa uede thumma atimu ya kan begitu ba aima rai ba sembialoho langsung bongka pala lain dom na tua samlo sudom poliro na kaya doto iba ngarai ta doto mengaku sa doto ido tibune ni puasa sudom poliro atau puasa buntawaong hedorupen to adalang gudua puasa mabu buntawao istilah-istilah dom toina amar ompu inarbaim sama-sama dari serentasai. Nah, Rawi Abu Dawud warawali wa diriwayat Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa ghairihima dan selain kedua hede an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah semoga ro'ahu sengaja dau ede au qoiun lohi wahua dan dau edere saimun wunga puasana falaisa maka wati alaihi dau ede au qadaun qada dau wunga puasa pala sengaja nalohi dau edere dorhoi dau wunga puasa pala sengaja nalohi dau ede ngahi ade hadis nabi ge wati koluana kodo dai ainai na makalai pea atau dau ma aus nyara nama na eloko umpama na eloko atau dau ma susu ana baru penjelasan para ulama ka dau ma na eloko wongatani podang lokon ka wati puasan sia na dahu se disurum bundaina labo dai anan ade lokona berarti se mesti dua bawa di karamina puas ala bocola fidyah dedeku
Fala nadah